Ama ina batalifu sefefu uhobaitaf badaizo aita Yesu Keriso ya ahom. Umuso juda tola faluha ita bagang renua basu dodo. Ba channel YouTube ya kabe balinias. Bafatola ubaso stobal ang renuada. Bada talo mangandro ina ya monaga kheda ba tua ehehani amuni adro. Mangandro ita. He amalo balangima ni suno ba Yesu Keriso. Mada sogala ba o masimo sila tebula bahama. Babazimana inato masiga mafrodrongo daroma lima. Anda monaga khema ba hono dede ba fatua so terage hama. Eda tola ma osisi o daroma lima adre. Ba mafobua baba urima gasa-gasa bi asung bagulidan. Bada Yesu no mangadreka. Yaduhu. Amay nas to balyang renuada maakhe. Tehala mo riba buku wasiat, nihala mo riba zura zinuna faza fitunga fulu asara, ayat sara irugi zion. Basto balisiaan yang renusi badao, tesendra bazura zinuna faza fitunga fulu asara, ayat sara imaneta romag lupalangi. Heu Yehova manutunan rao, boy mana be aila rao. Sito balituho baga gerenuada adre ya da Yehova bele-beleda saro. Amay na ni masiyama bada Yesu Keriso. Heso ginata alwa kheda bangi badodo. Bajanan resa baba aila. Mamu aila sinihan. Hada baginata atua mazui. Baginata iraon. Bana tau sisio ia alua ia baginata nano atua derfinihan. Tenga baginata iraon. Boronia. Na iraon ni benya fana fa abolonia. Sito olonia nano atua drofiniha batubu khenia bangi badodo menote bai ia saai bangi badodo nia nalula fosumange ia niha bazi fasuya ia imane todenia lelau guna badala fosumange dra o mele khego fa abelo meno atua broto saai sabolonia nasa nale badodo draono zatuar meno arere ira bagodrewa mani lau dodora irege lehera fodoroge satua hewa ai simano iduna kada sanura sura sinunu andre bazino alua khnia bago fadel zalua khada ena mana tena ita ke Yehova meno ya ia bele da saro yo taraiso ita badalu ni nada tubu me irauno ita bihasa irege atua balesi faroi Yehova. Ifadua kada sura adreva letebula Yehova badalava orita. He baginata atua. He na baginata faluha ba atebai irugi muhuwa. Bagofu havara. Ha Yehova zawatada saro. Bai sobang ibadata. Menoya iyang bele-beleta. Bai avubu ita babanutuna. Hewa ay faluha ba atebai. Mele faroi ia babodoroge banuania. Le tebule zoaya. Berodao. Nano faluha ba atebai fa atua. Ba oguna ia babamaduhu fa omasi zoaya andre sile tebule baniha sato. Tatema ba omasi zoaya andre sanolo ya ita. Simeda kheda daromai lo balangi sadogo-dogo andre bamangandre ita. Sawagolo daromalime bazuno fa emahema Yehova. Bamanatuna do doma va ehamu ada zama toki bada doma ena sidudru ma oigo do doma ma falua ia badala ba urima siroma gasa-gasa ni tehegeu bahama bada Yesu Keriso no mangadrega ya duhu ama ina simana ua gangerenuada ya fama itolo italo balang baina ge tatudreheni channel YouTube dae ta like subscribe batabagi kedra aboda matalifu soda zamesana ya hobu. Sahabat,
Mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.